रिटर्न कर दूंगा। अब थैंक यू सो मच कुकिंग विद यंग। तू मेरे दिल में रहता हूँ मैं तेरे। यस सो ब्यूटीफुल, यस ब्रो, यस यस इज सो ब्यूटीफुल, एकदम सो ब्यूटीफुल, एकदम वंडरफुल प्लेस इन गोवा। Cooking with young, are you married? Yes bro, yes yes I married, I married. I have one kids, एक baby, I have one baby. Okay good, yes thank you. तो बच्चे करते हैं उसमें मच्छर आ गए cooking, how is your family? My family is my three, I have three member, three four member. Okay. My papa and my daughter and my wife and me, four member. And also, how is your family? क्या हो गया My question, bro. I 1 to 10 jauh mai comment je pasti lak bani da adu ai na mu par ba ko. हैं Cooking very very interesting and your blog. I said thank you cooking and with young. Thank you so much. Thank you sis cooking sis. Thank you. अरे इसी को करेगा गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना फिर से आप मेरे लाइफ को आप लाइक कर दीजिए प्लीज, लाइक एंड सब प्लीज। कुकिंग एंड विद यंग, टेक केयर। कुकिंग विद यंग, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज हो जाएगा एकदम and dropping my your comment, dropping your comment please in my blog, but I can हैं अच्छा मैं से बाद आऊँगा if you don't mind cannot ask you, if you don't mind cannot ask you. Already done subscribe. Thank you 5 दिन रह के आऊँगा तेरे साथ देखूँ क्या खिला के कौन से घर का लड्डू खिलाएगी क्या खिलाएगी क्या खिलाएगी बेसन के लड्डू तू मेरे दिल में रहता है। Diba ay su side lagi ying ini lagi comment message pa bide nang message lag din ng bro udi ne. How is your cooking ka nang message ka na so bro isu lai ri hai. अच्छा प्रॉमिस नो मचा बाय बाय मेरा मार्को ब्रो काय दोन lai ri se मारो ब्रो काय दोन lai ri se अच्छा अच्छा ai ko wada ko मार्को chen ko wada. Okay bye ko sidi pare ko good night bro good night si pana gare ko marco tin si pana gare ko pana gare ko where are you from sidi pare ke okay cooking bro marco jana bro isu lai ri hai okay sidi pare ko I am girl si pare how nice ko si pare na are you married si pare ko si pare marco jana bro live loi ba yaro dore acha acha bro live loi ba yaro dore ko acha cooking na video ke marco na bro ai ko de cooking na very interesting and your bro thank you marco na ai su na side gi ini ai gi message ti pa video ba cha marco sorry marco sorry ai ho de sorry kafi gani soi kare ko